Mon kok beni perak ora buk saya es. Tuh. Mon kok cetaknya kibon tuh. Mon kok ada beni perak ora bener nah. Nyabeh, mon saya kok taran. Kita nyabeh kok buk. Dalam konang kok buk. Apa ente nyabeh saya kok beni ngabek na jara perak kabut ke temor nukuk ngeles. Tuh saja ben boleh jara tak kening kakan je buk congok-congok orang ngak jadi. Jira tak kening kakan kadu toron berdekat je. Toron tak ningkakan. Ay, anak mau senyum-senyum manis. Jabot ada somot. Mon kok beni perak berdak. Mon kok beni perak benda nyabo. Mon kok beni perak benda ora. Yuk. Mon kok beni perak benda ora. Kok ada benda benya benar. Mentolos tanoro. Tapi embel-embel ngibenya banyak. Tapi ngibe embel-embelnya mana masjid. Lupa aja udah. Ya pantesan. Cek salah marah bekas Kalimantanan Rona. Nah, yuk. Ya pantesan. Cek arwah salah bekas Kalimantanan Rabu. Ketiba narwa bersalama yang satu mimpi. Iwan yo. Iya. Iya lah karjo. Kok tiap anu di lelambang kado ya teraki. Ya nggak ruwah lamun ngon embik lah kar pada Kalimantan. Yang kok kan noro apa caan salama are masjid ria. Yang kok apa caan salama datang setor bingko. Ambu. Jala ko jera aja tusah. Tak berkatong kuja. Ngalah kok tibi beyo. Kan mbak na perak tak kira doron tak kira ton kana nolen aja. Lah bukti aki jajanan kok. Engkok saya ngucak lah. Pas mbok pakan lagi ke sapu tuh ini rampok. Ya ada foya-foya perak nah, Bu. Makanya ko rampok. Muana tak bilik pakun nyunar jo. Nah. Jangan dak pakun ngalak uduk, Bu. Pakun apa jeng selema bek tak nintin aja. Rampok urusan budi kan keng menurusan pojang, Bu. Ada tak ada hisap, Bu. Pakun dak pajurut engko neraka mun tak pojang. Oh iya. Mun rampok jadi bade hisap bitong. Si bagus saya coba. Ya mun coba engko pas langsung ngecapur ya. Bacaan fokusan. Oh iya. Tuh alhamdulillah iya lah, Cok. Engko tangan wa salam aja. Lah kok lain be. Iya. Cok. Engko no sengko. Lep nyilep ki ada di salam anggo, Cok. Oh nyere berma, Bu. Jaringan engko tilala oleh 500. Kok temu perak beri saya ketebu marah. Tilala oleh 300. Beri kadang 20.000 kok. Ya lebih kok. Oleh 500 dia kabolo oleh 200 wingo jo. Iyalah Bang, jadi ya. Jadi buat naik ke alat perak untuk memperkaya Salama TV. Ke alat guna. Salama TV tak turun kan? Iya bilang ngadre ngoni. Iya ruah. Sendi embiknya mana? Lah kok TV pila beuna. Jadi engko ere kenembi yo. Iya. Itu orang embik cang-cang lah. Baru nyari kakak TV. Iya aku sadar. Jujur kok tak ketemu kebonyo. Lala kok nangkok ya lambat. Nah, Buk. Cek lala kok nangkok, Buk. Ya. Cek lala kok nangkok jara Buk lambat Kalimantan, Buk aja dia. Ai, engko abolo ka teye boy, Cok. Niser teye ngak arwah. Arwah pada timbi gi engko sing aja. Iya tine lah. Lah apa cak nah? Ya bolo ka teye engko bijak. Iya, beri mata ya. Wih tak tahu ki oni sehari engko. Oh, entos lu. Jadi teh siapa? Bede teye. Teye re pemain Akardiman. Oh, seanyar. Iya. Oh, cek kakak tak belo kan kok. Iya, engko bibon kan selaju si lembok kan. Kadang yang kui kadang enjak kan. Cek saya ngabejerna kakak olahraga, Bu. Engko kayak tak kira rampok ya, Bu. Iya. Cek perak pal tapel, pal bejerna perak bejer berem. Pabunu kakak 20.000 sakemebu yang kok amu. Iya tina kelucu. Mungkin dengan adanya kekompakan dikit bisa raja. Oh, cek kakak ra banyak bini dah, Bu. Iya. Bagi-bagi jarang. Saya ngaki lep nyilep dari bini na iya. Oh, Berarti makai kebun ada yuki cok kang kok cok. Kebun aja dah. Iya. Kadang guna iyo tangi cok.
Macam lah karang, lebih macam. Iya. Apa lah kakak bura? Iya. Ambu kak bura nak cek cek bura. Ya hari apa de bibun lecek reka kapi pada tak beres jo. Lah aku per bojoran tak beres. Ai lu kok apa le kak? Tayet lu ya, Cok. Iya, buk, buk. Ai, Cok. Engkok nyari tayet lu nih, Ser. Oh iya, bu. Hmm. Apa? Teyek warat ini, bu. Ya Ratin, lumayan lah. Tak kecos. Hah? Tak kecos. Ya, mau ketemu ben tak tahu kok kan tak tahu jo selera na ben. Pakai dulu ibu ya. Iya. Ya beres. Oke, Cok. Ayo, Cok ya. Iya, bu. Apa rumah main pug ya?